Miam Gitamukta, Nasiki topic, Governor Khongchat-Ta, Meeyam-Gi, Mityeng hai bisu tani madudi Governor Naunu Wasak Loba, Governor AK Phala. Hek Koigi office, Governor office, Hek Pai Hibadagi, Tabuk Mayam Singh, Adu Fangi Yan Han, security review meeting Pangtui, Chuchanpi Khongchat, Moirangi Khongchat, the border town Morigi Khongchat Singh Karishing, Swai Singh Share, Akoida, Hek Lakpaga, Adum Tabak Tobu, say Mayam Nadum Harano Bhaivatae. Aduga karigumma tanda political angle la political makai di kanda congress na hai medudi maruin hek horopadagi security karigi review meeting governor ki khongchat singse marom daiga governor na topam thokte ka haiba khonjel thori particularly Dr. MP obiba Dr. khoi Bimol Khuraijam dagi tholok pase aduga maruin hek amuk thangnabada NPP ki side ki governor ki karigi khongchat sing kari sing aduga hek lakpaga thabak sing kari sing paikhalak pase maswai si apen ba phongdok pui wafam duni aduga miyam hek yengbadadi governor khongchat se hek pairak paga mathang yengba horokpanina swai se karigumba kharadi ahongba khara lakadra haibagi adugumba thajabaduni aduga maruina thoglei ba wahangdi khabar gi karigi amuk yengba kandana maruina kuki gi civil society organization sing Chuchanpura more border more da unarakuma tamda separate administration gi karigi adwai du ormonen khalli adwai gi yawbo memorandum pirakpa adwai du da Manipur thugaiba pamba kanglupna piba adugum memorandum lokshali habi wafamni thoglei wahangdi ani thoglei han hana marudi congress ki magai dagi governor lakpa security review meeting pangtholokpa adwai dambaram orangodren khalli Dr. Hojiki Bimol Khuraijam MP Lok Sabha ki MP ki swai sibu governor na tawum thokpa thabak la habi waham tholei adwai gi duda mayam sum hangbi se adu orgadi irang marakta congress site su governor da changdana memorandum vision ki basing mayam lei madudi sum yengak pakanda governor opirimbi anusuya wiki gi matam da su visit mayam sali Chuchanpur da Moirang da adu ITP sing kai liba pham sing sida adu ai du da memorandum mayam political party atop topa maro India bloc congress na luching kan da pirai adu ri governor da thajaba governor da tawum thokpa governor gi su achauba role ama leibadugu orongonen khali adu ai du da mo governor na paikhatpham thokpra review meeting pangthokpham thokpra hairagati swai gi wang sing su praja da chamam na misam miyam da chamam na bam di thokloine adu ai gi area adu ka karigum matamda memorandum si civil society organization gi site table orosu mana apamba aningba phongdokpa pisalakpado pisalakpa khudimak ain khanbada ningba thungan gara ngamgani haibagi adu ai gi phibam du di adu ai gi area du lerangmado mande adubu memorandum se karigum kanda yam sensitive oira adi pisalakpa kanda loksandringai da hana yengobagi tanja garasu lohobo mathau tarak abra ka haibagi swai da kupna khana janaba tanjani loi langjin biribagi singdi ai gi yeri thangthang phambiribasi Khuraijam Athouba working president IPSA ni ihan han badai Khuraijam Athouba taram nuksari aduga Athouba gi oi jalingin biribasi Rinku Khumukcham editor the Imphal Times ni emeru Rinku taram nuksari aduga maru Rinku gi oi da agi ni yetta thangnam phamini jaribasi advocate Puyam Tomcha president all Manipur bar association ni tamu Tomcha taram nuksari ihan han base Athouba thabak su mayam lei hai yaringai di wahang di am toningba aduga park chu tho ningdaba kharangan khana chatke kaina haibado amorom dai yadi yaningdabani aduna Yadabudi Paragal Tamoro, the Matang, the Mula, we are doing a Karayam Hangzhou Atoba, Yana governor, Heglakpa, security review meeting Pangtokiba, Adagi Atopa, Jagasing Maruina, Chuchanpur district, Adagi Bishnupur district Chalakpa, Bototon More, Tenopol Chalakpa, Swagi area, sing say political party to one Magi, Mityeng Tamjarasu, Praja Miyam, the Taja Bumdi Tami, a home woman so in Lakani, Sahiga, no one to go, governor, no Lakpane, Kamang Tambing civil society, go right, leader of one. Center imagery wena state amamda appoint toroga thamba center da matam gi magi informations me am se ground gi collection toroga the briefing tawgi role si governor na lobu dong tawe ayam matam da dun so koina ayam matam da mamang haktak ta thokiba thodok athok mayam da governor da memorandum pi bise dum kaigum kan dum chane maram de koina center da convey on message la ko kan di governor se koina dum source oina dum sinai aduga ko chief minister gi kuthang da via chief minister to bu dum yawi through chief minister gi office gi to chalhan bu dum yawi adu masi matang gi magi matter du gi makha pona dum ko dum sinai okay aduga governor se ayamba handak ki ko gi to godori sidi
koigi Manipur ki governor na handak hek lak paga mana just after taking office mana magi being a koigi constitutional koigi kano moina koigi head moina mana mafam state sigi lairam na mana whole thoi crisis sigi magi update tokpa situation of the magi koigi Manipur gi stock of the situation si mama san update tokpa gi magi activity ma mana han bagi round tor kuma le sigi pon me am si loina ma collection tor matung da magi mai ke degi sudum center da soidana briefing ama my report ama soidana magi on kano da maduna not necessarily executive power or executive decision ma low dra phauda center da decision low na ba hona halak matam da magi source of information sisu akogi center na ma basi primary another source amoina soidana reliable source amoina dum sinnar ko yabagi othopudi leyena ko dum paje hoi aduna mana hojik yamna active foina mafum chatana Manipur gi new can corner yoshalla kanda ground da chumnagi mo da lakpa informations media gi source dei phangba information khangna tana ma masana actively participate tawraga man involved tawra posi adu amarum da phaina khali aduga miyamna already hanadagi pamaga leiba normalcy ma restore tawba sagi atopa political demand and conflicting issues mayam lady report mayam si loshana bo hona bada magi certain procedure magi tangai phadaba leidana matam khara changba taraga su immediately koigi normal koigi citizens singna koigi wariba IDPs mayam 60-70,000 mayam amana ngasi phoda lebam chabam khangdana chahi ni khang la mayam sigi mamin hek uragadi maduna mana state government da necessary madugi koigi advice or suggestion piba center da su madugi briefing tawraga madugi urgency du khangala kanda resolve tawna hona bada at least mana imagery magi role do both ways da adum participate tawpa role ma lor ku ya ina khali aduna madugi potu torpudu ai dim ka shukai di na khali aduga masai memorandum receipt tawai potu dadi memorandum da kari yawe se receipt tawra khangadam ni okay receipt tawra kanda para kanda thengna duini ajari hoi receipt tawdingi da adu yaraga de adu kanam haina de haitare aduna even koina su du memorandum pibda yam hen ba wa itara su until unless receipt tawdadi ma kaim khangoi haitare tawra matung da madui matung ina magi chana da ba reasonable oiba oidaba poto lakani adu gi level da koigi MPO vibo zabi molna adwai gi dudin te adwai gi dudi ko na ina haije buduna khabar gi kari gi report e media gi report haitare ojabi mol haibi buduna maroina security review meeting mathang chalakpa adwai gi duda governor moina topom thok to bagi adwai gi area mo nangbi hoi adune hari basigi magi office na tawreiba activities mayam do maduda necessary input and suggestions ojabi molna appointment laura unabadun hen maru ore haitare okay mapandagi adumaina tawbudu akoi ojabi mol yamna thajaraga yamna kai haitare yamna hopeful oiba aduga some sort of koigi ideal oiba vote mayam ma monda support tawgri base masi congress ki propagandist amoina sumba kai haitare singang nabadi nati hajariba monda hope ama thamakanda ma vote karagadi at least some sort of solution khara di ma pura pada mating pangani na miyam expectation ama tawgi bu hai hai adugi kitang ona tena da chat ke tawrupra aduna adui mahuta governor unabiu sine khoi jena governor unabiu then unaraga necessary chal uriba singdugi report ama governor de ma loge su lobiro adai ma ga yarok punnam tang chat na program semge su sembiro wada bu loi yai but constructive oiba pochi lotion na bo na barom da mating pangjan ba khut thajan barom doi ne taw jahaning ba aduna tana chumnagi political akogi mudslinging propaganda gi parta aidi opposition gi MP ni na opposition gi role chapchan tawrage na dum chakragadi miyam na vote pi hibudu koi mayang du sudum hainei masi congress loi vote pi banate ojabi mol gi capacity mana tawreiba magi contribution miyam da mong hope ama leibudagi mana phonggi ba manifesto do magi personal manifesto mana phonggi base madugi manifesto gi point tare nipan do madu fulfill at least 50% bodi torokani have you hope ta mayam na monde am thajana bochi pikini hajariba an adugi line du de do in changjal haningi congress ki mouthpiece when sum tawra satragadi mayam you hope to kaira kana matung da ojabi molama guba ama mung thola kana kanam tana vote pinning da bagi pota yam the best president ama lehogadra haibagi nungnam do khoi da phauja ba haitare okay aduna tongana thamjakhraga governor si khoi mamang da su khoi han haijare ma executive power di leita bi ai decision lobungam da bi ai but he was a home secretary for quite some time Manipur gi mamang ge koina CAB gi to matam ama to naga gi issue lak matam handa ki si matam se ma home secretary wena dum phame matam du dai koina
whenever we koina Amit Shah una matamda adu ma se ma ge Amit Shah gi left side ki opposite chair sida phamaga koi gam face to face toraga diary pai raga adum whole Manipur gi economy am se loina update tawba misak amani koina thousand riba memorandum khudi mai table taraga ma loina paraga Amit Shah da mana briefing tawba summarize tawba misak ne ajari ba okay aduna ma se dum khara instrumental loiba oirakiba mi mani ada mawnda leiba capacity mawnda leiba Manipur gi information se masi koina fazana mana su masi exploit tawla kanda yamna holistic oiba sincere oiba decision lawnana ba center da lawnana hona bada mana maduda mating pangnana ma se koi myam sangdana pursue tawba mabu convince tawba mabu koina khara ka hetare kitang bhab taminana na bagi akoi myam sangdana mawnda contact tawga mawnda unaba wari sabasa maru oi sidai da dia koi oja bimol gumba yam articulation yam phaba myam se koi yausha laga akoi su soidana governor unana bagi tanja am lakpi ai ana high report myam se adum da ma si goodwill ekoi gi ambassador moina Manipur gi onthoga center se ekoi ngasi boda tana tina bada wara iba unage phangak ba koi gi leriba legislature myam na prime minister unage phangdei ba ama tori myam se masi ekoi gi laiba governor si gi kuthang de gi ekoi na sektang season ba ya ba pot khra leibra adom do ina ai Thank you, Paul Storm. Kidamukta maduni adoi thi karim kanda yam khara positive oni yeng mudi wapum duni amana amana hunbai wapum dute maroina handai khanglei banina already la kanda wari chana uda yam thu na hena mu understand tawani adun madugi tanja do lo shai wapum duni tamo tomcha wang oina hangdabida opening remarks ta maroina sai thamjagramina athawura thambadu unen khanbiro congress ki wapum npp ki wapum miyam na thajanariba swai sida opinion kamain thambidingation tamo tomcha masi matang da ina hajening masi hoi congress ki wapam haina lakpa matam sida congress ki wapam jiga zabi mol ki wapam jiga ai kitang segregate tawni kitang khaidok ni okay magam di kaigno da zabi mol si hoi ma lawyer nate ani law graduate sunate da ma si kaino ni ko koi university ki professor ni academic sia ni ma handa da phobode ge koi ge mihut mere ona changre adu targadi number 1 aina mon to honing si laibak sida chatliba constitution si karino Indian constitution ga Manipur ga kari mari lena ge haibse yam kupna yanganing magam di kaigno da hoi se hai dana imambu akano down to bugdi nate adu targa jo ma ta sen hai ta di constitution expert am nate man hai targa jo khuni ya ngamoy adana Manipur da governor si hoi atopa state kisu governor loine adu governor gi role si Manipur da tongale maram di kaino da khone am to in haidune 371 cc ka do gi thammi ro Manipur da haibse masi yam da 371 c nainar ko matam da Manipur gi di kamai to ge na haiba matam da atopa da di 153 da governor hap ge lere 154 da governor kamai na to ga de ne lere da smai to na ko matam da tasena de governor ji ko magi ko on the advice of the Sagi ko Council of Minister sida ma chi thabuk to haibane ba adu eta ga jo 371 CG close to the kari haram ga habda the governor shall annually or whenever so required by the president make a report to the president regarding the administration of the hill areas in the state of Manipur and the executive power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to the administration of the said areas in Manipur di sing da kamai to dana leba ngak de ko administration se kamai to de haibse sigi matang se ko khoi Manipur na 1972 da 71 man ko the state hut phangi ta ga jo akhoi pura entirely state khoi ko atopa state ka mana de akhoi de di singi matang se de ko union se de hajin executive power of the union shall extend to the giving of direction to the state as to the administration of the said areas haidana sai ko governor da aduga president da tongan ba Misaki magi ko responsibility impi Manipur gi hill area sing sida kamana leba ngak de ge je masi gi advice to buse masi ko gi union government gi ko executive powers extend to hai ne asia to state tam lite udi hoi Nagaland gi lei tongan ba ko Nagaland di moi power am song pe governor da admai to na to pa mainland gi state sing sida u da ba ma khoi Manipur de lei aduna di masi ta seng ha ta ga di ngarang han khak oi gre ko sai gi hujigam samna ha da sai hangbirei du ni karigina mata handa ki governor han ki governor ki matam dusu makoi se Assam da chalaga representation pi injang ngoni ko moina haiba khoi Manipur da karigina ta so yamna lugro matam se karigina Manipur ki tongan ba governor ma pi dri bano haiba se masi congress ki demand madumang na su
सेंटर को मधु ताबीदना मैम है तादना अखोई तोान पीरेबने अदुनदी कांग्रेस पार्टी को इनदी गवर्नर से इज वेरी इंपोर्टेंट है बसे मखोई लेब असोना लेदना तौरीब पोतो अदि हंदकी अनोब वासा अब मतुंग सुमु उनरगा ची पिछलोइब सिगे मरकसिदा सिगे मखोई एमपी अनोब कागिबसिनको गवर्नर की रोल से कैसे लेतबदुंगा गांगपसे सि मोय पार्टी मसेन दको सि पार्टी डिसिप्लिन हागदरा नत्रगा पार्टी न तौरीब पोतो असनो खोइदगी दे अखोइना अइना खंगबे हेली नों कदवे गवर्नर करी की रिप्रेजेंटेशन पीरिनो मा मथौ करीनो का हाइबगुमको अदुइ तागदि सोमना कंददि गवर्नर की इंपोर्टेंस खंगबनिना गवर्नर अमा थंबियो हाइदना डिमांड तौरीबनी को कांग्रेस ना कंप्लेन तौरीबनी करीगिनो लुर मतमजे गवर्नर पीद्रि कइगिनो अखोदा फुल फ्लेजेड गवर्नर थंद्रि करीगिनो अदुगी मतमदुदा पीरे मोय उनरुरे अदुगा सोमना कंदना मो कनो तौरको मतमदना मो ngरang han मा हाइबिसिको नुंगाई तबसिको सोना एमपी बिमोल क्रिटिसाइजेस ची मिनिस्टर फॉर पिनिंग होप ऑन द न्यू गवर्नर गाइना सिगे मतंग दा तो बमना कोई 355 से काबु सुंग आयोरेब 355 त लेरिबसि करिगन हा मतमदा को 355 से mayam khangna ko pathong energy it shall be the duty of the union to protect every state against external aggression or internal disturbances and to ensure that government of the state is carried on in accordance with the provision of this constitution haidana masai khoi manipur da internal disturbance ma am leire si kanam tan kang ngai leitre adi external aggression se lei have sing asai ko khoi home minister na at the floor of the parliament high grade ko adi dagadi hoji union ki mathong ne khoi manipur se khoi protect to se ko khoi constitution ki matungina leba ngaham je mathong ne adu dagadi governor ki role se kaino yam chaw do adu dagadi adadi handai chawe 355 le ramina kharagen nung chor ko 355 leibe abagi chap chaba pot leire maram di kaino da external aggression leire external aggression se kanam tana yadra ju internal disturbance leire bane 355 leidi leitriba leirakpa yawi phim di chap chan leire nate ai kam ta haijege masi taseng hai ta gadi loina mak se khoi ngi sagi ko circumstance ko is now his ripen for 355 haju moina chen be wane adu on the ground that leiba mayam se de khodi leire na lobu tai aduna masi ki pochi leibani na governor ki role se suki matik saugre adu ko samai tokdana sigi matam sida अखोई की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से गवर्नर से लाक्तार गदी अखोई करिगुम खरा दि उरने न उजु उरिने को ngरang nan ge कनो सीआरपीएफ का बीएसएफ का डिप्लॉयमेंट तौ मतम दा कमाय डिप्लॉय तौई नत्रा हजि के ngasai ge अखोई उयोगसिंग दा डिप्लॉय तौरिबा अदिगे हजि के कनो दा कांगपुपी दा डिप्लॉय तौरि तो अदुना दि मसी की पोचे अनु याम समना दा हान लेर मदुगा हंदा की जगदी खमंग होंबगी पोदम खक लेबा अखोई की पीपल की कॉन्फिडेंस याम समना दा हाना सेंट्रल फोर्सेस संगन बिरकन हाइबदो हजि सेंट्रल फोर्सेस थोपी गनो हाइना हजि प्रजा की को प्रोटेस्ट ओवर अहिंग यारेगा को नै चपी गनो हाइगम नेबा अद सिगी मतंग सिद को कांग्रेस की साइड की ngasi बोबदा लम हेलिबो कुकी सिंगसिगी अदि कुकी मिलिटेंट सिंगसि मथक तो वाम द ngang देबा ngang dre अदुगा हजि गवर्नर ला कांदा सिगुंबा कनो की को सेंट्रल फोर्स की कनो कॉन्फिडेंस को पीपल द लाब मतंग सिदे सुम वाम ngang सिदि जि कनाय फेवर द ngang नै जो खै हंगनिंगेबा ओके अदो अदो खमजरगे यamba मथंग अदो रांदु लाकनो बोनो जगे रिंकू मरोइना 355 लेबा याबगी फिबम दुमुक चपचान लेरमिना गवर्नर की मागी मथौ की एरिया से खरगन चौकथुर हाइवे वफम दनि सम दारे कांदा यस कांग्रेस से इना पलौ तबद मरोइना असम द चटला कांदा गवर्नर आचार्य मणिपुर की इंचार्ज होबदो मणिपुर की चप चाबा म थंबियु का हाइबगी करिगी मतंग सिंग करि सिंग अदो उनब लेगरे ममांग द हाइताई पिरांग हे होरकपा अनुसु इक्वेन लेरिंगे सु गवर्नर उनबा मेमोरेंडम पीबा कांग्रेस इंडिया ब्लॉक की ओइना लांबा पॉलिटिकल मयाम सुदुम गवर्नर उनै सम दारे कांदा तवदो लाई वफम दि आई वांगवन थंजररोगे ओपनिंग रिमार्क्स ता लेरिबा फिल्म सिंकिना येंगा कांदा कमाइन थंबिनिगे अदुगा अमतंग पंजे होनबमना सिक्योरिटी रिव्यू का मीटिंग हेक तौ कांददि चीफ मिनिस्टर से खंगन लमदबा याहुंदबा करिगिनो वहांगमदि तौगिदब नते कमाइन थंबिनिगे मरोबिंको यामना केना तौबा खोगी यामना अदुम हानदे कंफ्यूज लेबिना अमुहेना कंफ्यूजन ओहेनबा क्वेश्चन दम ओयेना लौजे करिगिनो दा खोइना थेंगनजरकपदा गवर्नर हाइबसी मागे प्रायोरिटी प्राइमरी केनोसी ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड सेफ्टी ऑफ द पीपल कॉन्स्टिट्यूशन यस when there is a constitutional breakdown governor si mana yam kupna yinga kanda masigi breakdown se kada leina mana magi leiriba magi power dugi lawraga breakdown or si kaida no masi kari kamaina ohendana ba constitution si chumna chatna ba kari thabak lokhat pe ay se masi da magi achoba role ama lawri okay adumak pu governor is sometimes aduna ni hairi se
sometimes akhoi gi moina haibse ma se just a nominal head executive head ko natragana say titular head and so dum high tare aduga so just kanoni head of a state oijeragus just nominally act as according to the advice of the minister council of minister haimne chief minister ga toga ado akhoi na du sum yeng du si masai da contradictory akhoi yam nungai ba akhoi ke du yeng ba da ado chief minister su ma no hapse ne chief minister si hoi support kai torosu mana ne appoint tau du se aduga minister sing su as per the advice of the chief minister appoint toro kaduni ho man ko appoint toro ga dugi reshuffle to ba khotpa mayam se governor ga keno siga state sigi relation ani sigi amana center gi keno ni su haire center gi magi agent ne so dum sometimes me interpret to weba center gi agent ni haire kanda state to opposition na pantara ga di madugi mayok ta hector collection pangtau da tawraga pangtha da tharo haibu duni natte whether the state is properly khoi constitution the piri ba keno sing provision sing se kai handana ngak na chatli brai si yeng sin badu ma gi mathau oi bani haina ide interpretation do adumaina logje ye ba ni hari se aduna handak koi na hanguru matab se governor na tawgada ba thabak mayam ama leiba aduga governor na tawgada ba thabak mayam ama haibadi se hawbadagi hongna crisis thoi se if koina keno si 355 leire na pangai da koi haini sometimes kanagu makharana hai 355 have say without an order kanona central government order talk su under that provision itself 355 tugi makhada center na kuting jan be external aggression internal aggression ani maksigi leire hai taraga di adu well others atopa kano sing di expert sing hai tara koi di pawmini na expert hai bu ni koi na ji ko moina di unless and until there is a proper order ko hai di 355 say jari ba yade haibagi pot ama leiraga su manipur da di khoi 355 jari ba man ba for example Mr. Kuldeep Singh si keno in advisor na happy rakpa dagi chief secretary ga si ekta handok pa adubu whatever appoint tawriba sing du di kamai tawgeda on the name of the under the name of the government of Manipur ne ko aduna state government ama hingna lei simadi adai da proof tawraga le kanda akhoi da lapse sama lei si center gi agent su hayoga the engineer is somebody na governor gi head of the executive su oi panina magi soida thok me ama tawgadorni na magi ahang vacancy ama le tamda India gi manung da le state se constitution gi makhada protect tawgada state gi achaw vacuum ama leidana khoi si ngak pa ngamde ba aduna yamna khoi gi crisis se sangmale aduga kamaina vacuum ji kamaina mention gani haibada id yamna haisingna manipur gi maramda khwaidi ena khangye na khalle id kaigino da whole manipur da ngangna riba sanariba memoriam thagaliba adagi kuki jo na su thagaliba khoi gi maintain na su thagaliba naga na su thagaliba khudimangna thagalise si home ministry da thari singse madi secretary na magi table lagi leiraga loina study toromdoni adu amisana ga loi paya punte ba mana parakanda mana brief torakanda toraga chalakanda thabak paikhat pa yabana sino kai loina khangdokhraga manipur da thoisi sini hebadu ma table dari loin khangna kanda ayambana la abane o ma se aidi lakpane ne khalleba ko lai se su man ko kari chap chaba matam gi pungham da tharakpa man at the right time mai do adu gi potuna hena khalle tawbadabu swaida ahamba man hek lakpaga magi enthusiasm se kya muyam lege da keno si ma tumina leite security review meeting tawi security review meeting tawsida criticism se chief minister yaudri do kari no na hange ko that's a well and good question criticism mai ji tawgadabni government yaudri se kari gino kai ji hangadawni ma bu na thai bi re kai se koi praja ge hangum thu e ba pin da bu ne ba but in protocol madu da yauri di home ministry part me am yauri home ministry gi security advisor sigi chief minister da security advice story ba no pa se yauri e ko aduragadi not necessarily chief minister inform torom de ka haibadu su hoi manung da budi moi gi conflicting area du da tongnaram da bi yai haibadi chief minister se ko moi na thajai de tongnaram da bi but yengu matam de protocol de madu gi do ma yaurop na state government gi knowledge leti haibadi yaro ka government executive head ne ba tawri se adugi mathang tawtharak pasida mana sum mathang chatla kansida huzik churchampur chatlure ko churchampur chatlura kansida mana madugi potuma ma phajana keno me ama CSO me ama unai hena hai DC na churchampur gi DC na silakanda
ꯀꯩꯅꯣꯗ ꯃꯥꯒꯤ ꯀꯟꯐꯔꯦꯟꯁ ꯍꯣꯜꯗ ꯇꯧꯏ ꯍꯥꯏ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯃꯤꯇꯤꯡꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜꯅ ꯋꯥꯔꯜ ꯀꯨꯀꯤꯖꯣ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯜ ꯍꯥꯏꯕ꯭ꯔꯥ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯆꯦ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯉꯥꯡꯒꯗꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯒꯗꯕ ꯄꯣꯠꯇꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯒꯗꯕꯅꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯄꯥꯝꯕꯗꯤ ꯁꯨꯒꯤ ꯄꯣꯠꯇꯨꯅ ꯌꯥꯔꯒ ꯁꯥꯟꯅꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯃꯆꯥ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯒꯕꯔꯅꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯁꯤꯅ ꯍꯜꯂꯛꯑꯦ ꯋꯤꯗꯥꯎꯠ ꯒꯤꯚꯤꯡ ꯑꯦꯅꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏ ꯁꯨꯁꯤ ꯂꯤꯖꯤꯇꯤꯃꯥꯏꯖ ꯇꯧꯊꯣꯛꯑꯝꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯇ꯭ꯔꯤꯕꯅꯤꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒꯕꯔꯅꯔ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯉꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯀꯨꯞꯅ ꯈꯪꯕꯁꯤꯅ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯔꯤꯄ꯭ꯂꯥꯏꯗꯨ ꯍꯧꯖꯤꯛꯐꯥꯎ ꯄꯤꯔꯛꯇꯅ ꯂꯩꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯥꯅ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯆꯠꯂꯦ ꯍꯥꯏꯕ indicating that ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯁꯦꯟꯇꯔꯁꯦ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯑꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯇ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯆꯠꯄ ꯃꯇꯝꯗꯨꯗ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯃꯣꯔꯦꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯀꯤ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯁꯪꯒꯝ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯑꯩꯅ ꯍꯥꯏꯖꯔꯤꯁꯤ ꯃꯥꯅ ꯍꯥꯏꯕ ꯅꯠꯇꯦꯀꯣ ꯃꯥꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇꯒꯤ ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯄ ꯄ꯭ꯔꯦꯁ ꯅꯣꯠꯇꯨꯗ ꯍꯥꯏꯖꯕꯅꯤꯀꯣ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯁꯪꯒꯝ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯗꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯁꯤꯚꯤꯜ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯎꯅꯗꯅ ꯈꯣꯠꯅꯗꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯄꯤꯁ ꯔꯦꯁꯇꯣꯔ ꯇꯧꯅꯗꯕꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏ What about the Meitei people? ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯆꯍꯤ ꯆꯥꯛꯌꯥꯗꯒꯤ ꯂꯩꯔꯕ ꯃꯩꯇꯩꯁꯤꯡꯗꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯀꯔꯝꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯗꯨꯗꯩꯗ ꯌꯥꯎꯔꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯈꯤꯒꯦ ꯍꯥꯏꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯇꯥꯃꯤꯜ ꯁꯪꯒꯝ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯍꯧꯖꯤꯛꯀꯤ ꯃꯣꯔꯦꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯇ꯭ꯔꯦꯗꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯇꯥꯃꯤꯜꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯦꯅꯤ ꯀꯩꯅꯣꯒꯤ ꯕꯦꯡꯒꯥꯂꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯕꯤꯍꯥꯔꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯒꯦꯔꯥ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗꯗꯅ ꯆꯦꯟꯈ꯭ꯔꯒ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯨꯗꯩꯗꯨꯗ ꯂꯩꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯕ ꯑꯃꯈꯛꯅꯦꯕ ꯍꯥꯎ ꯀꯝ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯅ ꯁꯨꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯀꯟꯇ꯭ꯔꯣꯜ ꯇꯧꯔꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨꯒ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯒ ꯂꯥꯛꯏ ꯑꯁꯤꯃꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯗꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯑꯦꯖꯨꯝ ꯇꯧꯕ ꯇꯥꯕꯅꯦꯕ ꯀꯩꯒꯤꯅꯣꯗ ꯃꯦꯖꯔ ꯄ꯭ꯂꯦꯌꯔꯁꯤꯡꯗꯨꯗꯤ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯇꯧꯔꯕꯅꯤ나 ꯑꯗꯨꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃꯈꯛꯁꯨ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯗꯅꯀꯣ ꯁꯦ ꯊꯣꯛꯂꯛꯄꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯕ ꯃꯥꯜꯂꯤ ꯃꯔꯝꯗꯤ ICPꯒꯤ ꯃꯥꯅ ꯏꯟꯇꯤꯒ꯭ꯔꯦꯇꯦꯗ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯀꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯜꯂꯝꯕ ꯈꯣꯠꯆꯜꯂꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗꯨꯗ BRTFꯀꯤ ꯀꯥꯡꯕꯨꯒ ꯃꯥꯅ ꯚꯤꯂꯦꯖ ꯑꯃꯗ ꯆꯠꯂꯒ ꯕꯣꯔꯗꯔ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯒꯤꯒ ꯅꯩꯅꯔꯝꯕ ꯈꯣꯠꯂꯝꯕ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯃꯌꯥꯝꯗꯨ ꯌꯦꯡꯉꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯀꯥꯏꯅ ꯃꯥꯒꯤ ꯏꯅꯤꯁꯤꯌꯦꯇꯤꯚ ꯃꯥꯟꯕ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛ ꯄꯟꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯎꯍꯜꯂꯤꯕ ꯄꯣꯠꯇꯣ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯒꯦꯗ ꯀꯅꯥꯒ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯗꯣꯏꯅꯣ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠ ꯑꯃ ꯂꯩ when there is no major community ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯒꯦꯠꯋꯦꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯦꯖꯔ ꯀꯝꯃꯨꯅꯤꯇꯤ ꯑꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯒꯥꯔꯦꯟꯇꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯔꯥꯏꯠꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯃꯠꯇ ꯐꯪꯗ꯭ꯔꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯒ꯭ꯔꯨꯞꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ ꯀꯟꯐꯥꯏꯟ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯁꯤ ꯀꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯁꯟꯅ ꯄꯤꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯂꯣꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯐꯪꯍꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯤ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯀꯥꯡꯄꯣꯛꯄꯤ ꯂꯝꯕꯤꯁꯦ ꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯍꯥꯏꯋꯦꯁꯦ ꯐꯖꯅ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯄ ꯆꯪꯉꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯏꯟꯁꯥꯐꯇ ꯃꯥꯅ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯕ ꯍꯧꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯍꯥꯡꯗꯣꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯣꯖꯤꯁꯟ ꯑꯃ ꯆꯠꯂꯗꯤ ꯗ ꯑꯦꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯣꯐ ꯗ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯒꯣꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠ ꯀꯣ ꯃꯥꯁꯤ ꯑꯦꯖꯦꯟꯅꯤꯁꯨ ꯍꯥꯏꯔꯕꯅꯤꯅ seems like ꯀꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯗꯤ ꯃꯣꯏ ꯑꯗꯨꯝ ꯁ꯭ꯋꯥꯏꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯄꯠꯂꯒ ꯂꯩꯖꯔꯁꯅꯨ ꯁꯤꯔꯒ ꯂꯩꯖꯔꯁꯅꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇ꯭ꯔꯦꯗ ꯇꯧꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯇꯧꯔꯒ ꯃꯤ ꯀꯨꯀꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯁꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯆꯪꯕ ꯌꯥꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯤꯖꯤꯟꯅꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯡꯒꯗꯧꯗ ꯍꯤꯡꯁꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯀꯥꯡꯕꯨꯁꯤꯅ ꯁꯣꯝꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯩꯍꯧꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯃꯥꯟꯕꯒꯤ ꯑꯦꯇꯤꯆ꯭ꯌꯨꯗ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗ ꯎꯖꯕꯗꯨꯒꯤ ꯑꯣꯀꯦ ꯑꯗꯨ ꯑꯗꯨꯝ ꯈꯝꯖꯔꯒꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯀꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯃꯦꯟ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯅꯕꯗ ꯈꯕꯔꯗ ꯀꯩꯗꯁꯨ ꯌꯥꯎꯕꯅꯤ ꯃꯗꯨꯗꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕ ꯄꯥꯝꯕ ꯀꯥꯡꯕꯨꯅ ꯄꯤꯕ ꯃꯦꯃꯣꯔꯦꯟꯗꯝ ꯂꯧꯁꯟꯕ ꯑꯗꯨꯋꯥꯏ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥꯗꯨꯗ ꯇꯦꯟꯇꯛꯅ ꯂꯣꯏꯁꯟ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡꯒꯤ once ꯑꯩꯒꯤ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯂꯩ once they are in the politicsꯇ ꯆꯪꯈꯤꯕꯗ ꯑꯩ ꯉꯁꯤꯐꯥꯎ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯎꯅꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯩ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯒ ꯎꯅꯕꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯖꯔꯝꯃꯦ ꯑꯥꯐꯇꯔ ꯍꯤ ꯑꯦꯟꯇꯔड ꯑꯦꯁ ꯑꯦ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯩ ꯏꯃꯥꯟꯅꯕ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯆꯪꯉꯒ ꯎꯅꯗꯦ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯄꯣꯂꯤꯇꯤꯁꯤꯌꯟꯁꯤꯡ ꯍꯟꯖꯟ ꯎꯅꯩ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯑꯦꯖ ꯑꯦꯟ ꯑꯦꯗꯤꯇꯔ ꯁꯝꯇꯥꯏꯝꯁ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯀꯧꯔꯒ ꯏꯟꯇꯔꯚ꯭ꯌꯨ ꯇꯧꯕ ꯋꯥꯔꯤ ꯁꯥꯟꯅꯁꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤꯗꯤ ꯎꯅꯕ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯎꯕꯗ ꯑꯣꯖꯥ ꯕꯤꯃꯣꯜꯒꯤꯗꯤ ꯏꯗꯤꯇꯔꯁꯤꯡ ꯎꯅꯁꯤ ꯏꯟꯇꯔꯦꯛꯁꯟ ꯇꯧꯁꯦ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯀꯣꯜꯁꯨ ꯂꯥꯛꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯅꯁꯨ ꯄꯥꯎ ꯂꯧꯕꯗ ꯑꯩꯒꯤ ꯔꯤꯄꯣꯔꯇꯔ ꯂꯩꯕꯅꯤꯅ ꯆꯠꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯧꯏ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯥꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯑꯣꯏꯅ ꯎꯅꯔꯨꯕ ꯂꯩꯇꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯃꯅ ꯑꯩꯅ ꯁꯤꯗ ꯍꯥꯏꯖꯅꯤꯡꯉꯤꯗꯤ ꯑꯗꯨꯅ political party ruling oisnu opposition oisnu mukoi masen chainaba aise makoi masen chainabasi kamai tawgeda leiriba miyam sigi kano se miyam sina pressure pira kada moi miyam sina moi da thajaba wala ani kaina moi da khanjaba ma leira kana moina moi gi opponent oriba political party du da chainaba A no oisnu B no oisnu BJP no oisnu Congress no oisnu ani si chaina rak paise miyam pendre koi da taina kana baina chaina bani ena dum logzaraga political party gi natraga politicians singi statement sing sidi even the koi leader of the koi chief minister ori sigi statement bhokta koi sometimes I feel aina confidence kitang wat point to we have tai okay